Kenya orogongoriga rogusio mwanchu murigere asense moye kionga chigosori niko bono munyakero gwe kiombe gya Athletics Kenya orosagia rwa South Nyanza Peter Angwenyi hanyarako bakagweso kiritukori arero na gutware nkwana na bariki amangana kubwatikana nemeroberio ya maminyo konse kiombe kyo ayokagire kwene kyo kitari kinya cyumutenyo mutangani omwako gocha asegeti ye chigosori ye school ya secondary ya Cardinal Lutunga asense meria ya Mosocho Peter Angwenyi ni garuro kobole gocha sabana inchi kurwa sorongoriga weso kya kitari kinye asenchira yobonge kwani kibunamba chikwego kya nagosangerera na kwego kya bara semerobirige kagere kwani kwa sense meya sabana tebire nigo apa minyoki egiyata kurwa se chinsemo asense ya Kenya bara chigwikirana asegeti ekyo. We're the chairman of Athletics Kenya Nyanza South and also the chairman mountain running in Kenya. Today we are here to look at the course of the 6th AK Betika Cross Country Series. It will be the final series before the National Championships, and we are hosting it here at Cardinal Lutunga Mosocho High School, where most of the events of track and field used to be done. Umwaka uyu ni gutukwigurira ya Kisi Cardinal Lutunga High School Mosocho kitarikinye ujagira kinza ibiri cya mambya abana bali abake bali imyaka 14 gojansi banyorari bagana bo bamenyoka abana cyo bamurande kinyaruka abagaga bali bali imyaka 50 n'abangina abo bamenyoka aboranyore abageni bahita bakuba indoreke bagukiraka iyo tubangana bace kiresi kiri gikuminyokwa kinene bono cya kire kigo cyo kugora umwaka abantu bakuru kinsema wa ime ya Kenya na isiko ya Kenya abandi bakuru bibiri bari abandi bakuru Mombasa abandi bakuru wa Nakuru abandi bakuru wa Eldoret abandi bakuru Iten abandi bakuru Nairobi abandi bakuru Nyahururu niyo kigo nakiro cyo niyo kigo cyaka ase abana bari bari myaka 20 go chance bakumyoka kilometer sanemo bali abune nyaruka bamura bari myaka 20 go chance bamyoka kilometer isana isatu abayisege bari bari myaka 20 ukihoro bamyoka kilometer 10 aba muri bari myaka 20 jiwe nabo bamyoka kilometer 10 aba bose bakumyoka ngo bari kibese umutangani yakwe bwirwa 50 utirimbuka mpaka namba 10 ese kimbere cya kirenye na indi abana babakumyoka birunde binye nabo kutabe tebire ngabaminyoka kilometer 2 batsunguka mona abayito nabo bakumyoka ko igaga nabo mura abo feni yagisera so bere gaga abo bakumyoka kimbere icyo nabo butabekire baminyoke iyo twaganiriye abantu bayito mu cyese ubonge mu tubwadesie mu kimora abana babakanye bakumyoka n'abana babagusiba n'abakumyoka iri kimbero cyitu kiganira busyo abana bari bahita bagusiba bakumyoka isiko cyese ko ditukerimba abandi baminyoke abandi baje kubareta abana abandi batukumyoka ndubwate linki okore chester na national office wikabono gatwa twalira abantu mota nikiminye bere chester bawuta kumyoka bakwaye gukinamba kinamba iki baraye gwicuma umuntu agwicuye namba yawe cyakobeke kuba tukoke running number pip agende mambia bwate aiche aminyoke onde bwenso tayite kuminyoka tigaso ese linki yime twayite tumende kirase chikochi cyonse kimana cyabo erike bari berigete buna abamenyoke ba Athletics Kenya chikochi abamenyoke abamenyoke abanene lituko nane tonyore lituko chance netoke akabaganga toke nande bere cheste onde bwezi nyo ankwirigete liri ayenjwiri ke so kuminyoka nabo kuminyoka na endo nyiri bagari gotoka nande bere cheste buna umwana chama wa Athletics Kenya buna ese system eri eguruinja ne Athletics Kenya iyo kiro moyo utageto kuminyoka so link weri ke ko sitabyo mwana onye ko tabyo mo tako so yese link oyibore orike muntu tari kwaka na bese kweliki agose kwawe namba minyoke gecha bwerike kinamba cyo speech kiro muntu bwerike akuye namba gaya on Friday expect over 1000 do expected abantu mo eri bwetani eri bukuminyoka wikabono ira abantu berikire kimisi inye na gwetani na ndi mu maidresu kuyarenga amatuka tutegaliti amake twegende tegankwirika bari cyane cyose amachine konye bakwa kiri bubere rwe mo kiri